جه سيدي اركيس لاف الوبن تماشاوان بريز بولتان آدم جميع شاشة طيبات بروجافاي كردستان وسوريا زلاف عبدو زي جوارا بيشكش بكم افجي سرنوتشا. تركيا بحثا اجرا بيك انينا اوبراسيون كلاشكري لروجالات تم فراتي لسوريا دكا. بشار امين اندام بوليت بيرو بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا راغهاند بشنيارا امريكيش بو نافچه آرام كوجه حفت حتى 14 كيلومتران به دبرجوانديا كردان ده. عثمان اوجلان راغهاند کو پککه د خرابترین خونق د درباز دبه و د دمانها د پککه کارج بو پر د پوشکرن لاوازیا خود که. قصده هلکش بو بگوهستنا سو 8 نابرا خو رژیم اسد دبت کر. رجب طيب أردوغان سروكي تركيا دي جوفينا كابر فرهده لقال اندام البارتيا داد وقشا بيداني الأنقري راقهان دي دفيا فاقي خوش بوشر لدجي ارتشا تركيا آمده بكو بالتايبتي لباجاري من بجي وروشالاتي چمي فراتي. سروکê Tirkiya dibêje welatê wî amadekarî ji bo êrîşkirinê ser navçeyên dibin destê YPG li Rojavayê Kurdistanê kirina û Tirkiya ji bo encamdana operasyona leşkerî pirsê bi tu aliyekî naka. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiya di civîneke berfereh de li gel endamên Partiya Dad û Geşbêdanê li Enqera ku dive YPG xweş bo şer li dijî artêşa Tirkiye amade bike. Bi taybetî li bajarê Minbicê rojhilatê Cemê Feratê. Herwiha serokê Komara Tirkiya got ji bo encamdana operasyona leşkerî li ser rojhilatê Cemê Feratê ew rixsatê ji tu aliyekî wernagirin. û derbarê êrişa ser diplomatkarekê Tirkî li rêstoranteke bajarê Hewlêrê Erdogan got ku ew êriş wê çandê dide xuya kirin ku operasyona leşkeriya Tirkiye li dijî PKK li Herêma Kurdistanê rast û durist e. Derbarê gotûbêjiyê li ser navçeya Aram roja duşema borî James Jeffrey şandê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê serdana Tirkiya kir. û li gel Xelûsî Akar wezîrê berevaniya Tirkiya, Mewlûd Cawîş-Oglu wezîrê derveyê Tirkiya û İbrahim Kalin berdevgê serokatiya Tirkiya civiya. û avakirina navçeya Aram gotûbêj kirin. Li gorî zanyariyên bi destê arkê gihiştina Amerîka pêşniyara navçeyeka Aram ji 7 ta 14 kîlometran pêşniyarê Tirkiya kiriye. Lê Tirkiya rij de li ser navçeyeke ku berferehiya wê 2 kîlometr be. Piştî bi dawî hatina civînê li gel James Jeffrey, Mewlûd Cawîş-Oglu wezîrê derveyê Tirkiya nameyek ji bo Amerîka şand. û got eger navçeya Aram newê ava kirin, Tirkiya wê operasyoneke leşkerî li ser rojhilatê Cemê Feratê encam bide. پشتی دانوستاندنان به امریکا و نگهشتن برف تل هفکرنان ترکیه ها بحثا اگر پیک آنینا اپراسیون کلشکری لروشالات چمی فراتی بسوریه کن. دبرا آمن ایما ام وکا کرد جي مستفيدن جبر وي بريارك ناب دولتي بي نابي بريارك هرمي بي انجي اني رجيم وهناك بدزيفا بكن برياري ناب دولتي دا حمايتا منطقي ببي وري آرام بي وري پاراستي ملتي دفري ورنا پاراستن ايريش و قفا. Piştî danûstandinan bi Amerîkayê û negihiştin berev tûl hevkirinan, Tirkiye behsa agera pêkanîna operasyoneke leşkerî di rojhilatê Cemê Feratê li Sûriyê dike. Wezareta Berevaniya Tirkiye ragihand ku duh wezîrê berevaniyê Xelûsî Akar bi berpirsina leşkerî re ji bo agera pêkanîna operasyoneke leşkerî li rojhilatê Cemê Feratê civiya. Roja çarşemê jî Tirkiye ragihand bû ku sebra wê li ser Amerîka derbarê gengeşên girêdayî navçeya Aram bi dawî hatiye. Ew yek jî piştî li derxistina hejmarek civîn navbera berpirsina Tirkî û Amerîkî ji bo navçeya Aram û pêşhateyên herêmî. Li gorî Wezareta Tirkiye ku wan ji Amerîkayê re gotiya ew qet nermiyê bi tu derxistinê re nîşan nadin û got eger pêwîst be ew ê destwerdanê bikin. Pêşniyara ku navber Amerîkayê û Tirkiyeyê de ji bo navçeya Aram hatibû kirin 25 kîlometr bû. Lê herî dawî jî Amerîka behsa 7 heta 14 kîlometran kiribû. Lê Tirkiya ragihand ku ew ji pêşniyarê nerazîne û ew bi Amerîkayê re li ser kurahiya navçeya Aram negihiştine tûl hevkirinê. ده چارچوبه بجداری برنامه جواد ده بشار امین اندام پولیتبیروی پارتیا دموکرات کردستان سوریا راگهاند کو پیشنیار امریکیش بو نافچه آرام کوجه 7 حتی 14 کیلومتریان به ده برجواندیا کردان ده اگر برفرهی نافچه آرام جوی چنده بهتر به اگر هيا سیناریوی عفرینی دوباره ببه آمد چیر ببه ده براستی جی ابا 7 حياة 14 كيلومتر افتشتكي هناك موضوعيات تيد هي ابا امريكي معقول تيد يعني چه کار تید ببه چه شغل تید ببه يعني هم حدود تي باراستنيات وهم جي اطمئنانش تركاري ضد او سر خود برسنسي براستيجي او منطقة امني كتير ببه بالاشراف الدولي ده
وبيتر ام خوازن وقت تحالفات دوليه وامريكا من امي بيتر او جي راحتيه بالجم مكونات هرمه منطقه خلقي منطقه وجي راحتيه بالجموان ليه وقت براستي زيادتري في درباسمونك زياده ب امارات ترسي ملتي هرمه ترسي تجربه عفرينه دوباره به وقت تجربه عفرينه دوباره نبي وقت خلقي ما نئشن وقت كاربن تشتكي بشكلك موضوعي كارك بشكلك موضوعي ببي ان بيجر اوايا ومصلحه مجتهد هذا يعني امي بيجن تشتكي ليه لاغ ملت جي ترسب راستي درباسبونك زياده او تجربه عفرينه اعاده به اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کردستانی در چارچوبه بجداری برنامه جواد گوت مبستا امریکا جوابکرنا نفچه آرام در راحتیا ترکیه و دورکرنا ارتشا ترکیه ج سینوری سوریه امریکا یک آلید خوازه بمینه یعنی حفاظه بکل سر هزی ایگو قصد آنها وانا پاشخینش بو تطمیناتا بده ترکا و پرسگریک چینه به آنها نفعلا جوی پرسگریکا کوچه بده نابینا ترکا و نابینا ویده تطمیناتا بده دولتا ترکی او تطمینات انو سینوری تته پاراستن و هزن معتدل دهندره بینات کار بکن و دما مج امریکا خواست حتی ما گوتن برا هزی پیشمرگی روش جبه تو برسب سروینا ندان تکبن لی هرمی بو تطمینا بده ترکا لی اف جوی آلید بهوریا مده تی رازی کرن و قبول شید او جبو في تطميناتا وافقف وتحشداتا قولها ترد بامريكي جوي خلاص بن جبرانها نفالا نجوي نار امريكي قابا هريما ارام تشيدكن بفيده ولآلية قبلجي قو تشيدكن لآلية ديري ولآلية رقاية وسبهانتي ويدا ورولا سعودي وإماراتي تشيدكن تخاذ تطميناتا بدن هيزي عرب جلويدا قو كارب الورجي او جناف شايخ وتشيكن وامريكا حتى اعادة نظر لتشكيلة قصد دكي جنوب رچاوا آبا بکه افگش بو کاری به شریکاتی که چه که یک جه رازی بنا ترکا و یک جه او پروژه خوی گودفازه تروجلات و باکوری فرات دید بمشی اروها جدعان علي نونري تفجر چاکسازیا کرد لهريما کردستان ده چارچوبه بجداری ده برنامه جواد راگهاند گونافچه که آرام به بریارا ناف دولتی باشتره جه دوباره بونا داگیر کرنه پشتی که ترکیه نافچه آرام جبیر کربو امریکا نافچه آرام آنی بیرا ترکیه دبرا آمن إما أم وك كرد جي مستفيد جبر وي بريارك ناب دولتي بي نابي بريارك هرمي بي أنجي رجيم وهناك بدزيفا بكن برياري ناب دولتي دا حماية منطقي ببي وري آرام بي وري باراستي ملتي دفري ورنا باراستن إيريش وقفا وكشتني وتهجير كرني کوچبری او نه افت تشتكي قلكي برا آرام نوكر داگیر کرنيا داگیر کرنا عفريني تشتكي ديا او نه برنگكي چكداري و بهيزا چكداري خوا و بجيش خوا سپاي خوا درباسي آنها لبر وقت اتفاقات ناف دولتي چه دبن دنابرا واو امريكانا و اتحاد اوروبي و ده هروها متحدة دا ما ازبيجم خطرها وينات فرد شخوا ام وكا ملتي كرد تشتكي ما ناف دولتي مينا برياري ام بي معني بالناف دولتي كردستان سوريا تشكي تنيا هاجر اف بريار دركبي يكم بريار بي جو ملتي في دفري ورنا فاراسي سري وانا دجي هر ملتي كردا اي ما ادبيجن اتفاق هيا لسر شكرنا دبرا آرام وردا مزراندن انها وقتي بو بازار 5 كيلومتر و7 كيلومتر و14 امريكانا قوتيا 20 ميل يعني معناه بيسهو 2 كيلومتر اگو تركاش بير كر بو ابدا برا آرام امريكانا اني بيراوا بله تماشاوان هجال سر داوین پیشاتین روشالات چم فرات و آواکران نافچه آرام هروها گفا کو ایرو ترکیه راگهان دی درباری اگر پیکانین اپراسیون کلشکری لسر روشالات چم فرات اما بهتر لسر بی بابت راوستن لگل میوان می دکتور که عزیزی اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریان ها اوجی لسیدی ارکب مر آمده ایدم باش دکتور وکو در ریدوان و داخویانین برپرسیم ترکی ده تخویا کرن کو سردانا جيفري جبو تركيا بانجام بو بنارينا تجبر چه پشتي بداوي هاتنا سردانا جيفري تركيا قفا در وصفنا روشالاتي چم فراتي كر سدم جي چي براستي هريما آرانگو امريكي داخواز دكن وهرقوها ترك داخواز دكن لسر سينوري تركيا وسوريا دناف خاكي سوريا ده بيت دام مزراندن رأيك تركي جواز هي للرأي الأمريكي
امريكيان اوغ بن اشرافه بن سبيرشتاريا هزينا متويبه امريكي بريطاني ايطالي فرنسي نترك يعني دو او منطقه خلقي وي منطقه اداره خو بكن ومنطقه خو بباريزم سي قصد وبيد واداره جوي منطقه درخين كويربونا حفت حياه 14 كيلومتر انا دبيجن بريش دي 32 كيلومتر بو اخر اگر گوچن كيلومتر به براستی منطقه آرام گوکچه به صالح كردار هي يعني منطقة آرام بتشيد به لسر خطا كردي تشيد يعني اگر گو 5 كيلومتر بيجي تقريبا نيفيه كردي سوري دقري اما مزان باجاري ما بيصير سينورم يعني ortama سينور 9 كيلومتر نيم فاجبر به كي نگهشتنا انجام او بو تركا خواست هرمكي آرام چه يمكن ب 6 كيلومتر قصد تد نمينه وبنسر پر اشتياريا ويدبه وجيش الحرب خربينه ووقوا العفرين كربو صار لوي منطقه بك اغا امريكي تجار قبول ناكن وامشي قبول ناكن خلكي يعني احزاب السياسي كل قبول باش دكتور امي وارن سر قفاكو ايرو سروكي تركيا رجب طيب اردوغان راغهانديا اوجي اگرك مزن هيا كو اوبراسيون كلاشكري لسر روجالات چمي فراتي بيك بنا انجام بده تشربه ج في كيرتي كرن واگر هيا افقف ببراستي يعني تاني قلت ما حالة دبلوماسي دو حالة عسكري دو جوهر قفك بهاتا كرن وكريار الدوي هاتوا كرن والدنيا خرابو بها طبعا اما زانن ترك وقتا قفات كن بيچاريه او زانن جو مسألة دستوا دركتيه روشهلاتي فرات منطقة كي امريكية ترك بتش هيوي نكارن درباس ببن الا بموافقة كي امريكي وامريكي جي صورن سرویکی ترک درباس نابه و اوه هف پیمانی خوی کردی بپاریزه يعني قلك روني امريكي تشتغل يعني دو بولتن قديه تجاري جارك دي مقبول لكن كرد ما في كردا بيشو صاندن وقت لتركت بجا او برسيج تؤالية كيناكا او اوبراسيون خو بيك بين الروشالاتي چمي فراتي باش اگر قريبا او قريبا ندقوت اگر قريبا او قريبا يعني معقول منطقة من نفوذ أمريكية أو مناطق تركا لشكري خواني سر سينور برامبروان أمريكيانا قواتي خواه هنا يعني أول منطقة دربيسية ده مطارك عسكري تشيد كر وأقدر تهديد كر كوباني تهديد كر نظام كيدر تهديد كر هر منطقة جوك تهديد كر أمريكية هيزي خواه أنين برامبروان باش لغوري نارينا تاكو قفا تركيا دورة تجاري نكار بي اريكرنا امريكا اريشكي لسر روجالات جمع فراتي بيك بينا لي اگر محتمال كيدين كو اوبراسيون كاتا انجام دان سر روجالات جمع فراتي اردوغان د قفا خود دبيجا بيويستا يبغي خو جروبروبونا ارتشا تركيا را امده بكبنارينا تكرودانا يبغي بيچرانگي به يعني تركيا بالتجاري من نافذ ترك اريش بكم يعني جو إيريش بك منطقة شيء تدمير بك باجار وجود ما شيء تدمير بك لاتينا مليون تهجير شيء مسحل حي كرد عيشة وياك ددو شقاس فشارم بك وشقاس هريشيان إيريش بك وتهديد بك ونظام شو بك أجر جو نب أمريكي به نب موافقة كي أمريكي به ترك نكار درباز به وامريكي حطانها قبول لكن ترك درباس به يعني اوقات تشتكي براسي اوجي شمسكي كرداي جوج امريكي ولو سربي موقفي خب مين وتاكيد دكن انه اوها فيمانيه خوي كرد بباريس باش دكتور اكو تدسبيكج تقوت تبحثا بشن يرى امريكي جي نافتا كي برفرهيه حتى 4 كيلومتر يعني تكر انها امريكا باشكره بشنيارا نافتا كي بكراهيه حتى 4 كيلومتر يعني كبنرينا تهل ويستا تركيا ويتشبه يعني اگر هي كو تركيا راضي به لسر بشنياري تركي راضي نابه هريمك كردي تشبه يجي او يبهجب او انا كسب ترك قبولنا كقواري كردي تشبه منطقه امن تشبه جو ترك نتد منطقه كردي كما بلا استدب يعني جو او تدب نهله
كرد ببه تشتك فاجبر فيكي امريكي بلانكي خواه سوريا دا 3 سال پرچه کرنه روجلاتی فرات و روجالای فرات منطقه روجلاتی فرات و من بج منطقه کی امریکیه نه روس نه امریکی نه رژیم کس نکر نزیک بده یعنی اگر گوگهات و نزیک بو هوا شر به امریکا کرد نبیه پیام لك آلی هنه دبیجن و رولک روسیه نفچه آرام دهبه اگر امریکا ری بده روسیه کو رولک وید نفچه آرام دهبه اگر احتمال كم دين كو امريكا ري بدا روسيا كو رولا كويت نفطيه ارام ذهب بنرينا تاوي رولا وبتشرنكي برأيي امريكي وروس بريقو مشكله سوري دس بمن او متفق ان صار سوري بعربي بين في الخطوط العريضه يعني هاتنا الروسا ونهاتنا وان يا تشونا هيزن بيماني لروج اواي فرات ونتشونا وان هذا اتفاقك كنا هردو دولة هذا وفي النهايه الروس وامريكين ايجو بيشر رجا سوريا وتحديد بكل نكس ويرولا ويد نفطيه ارام ذهب بركو هناك نارين هنم بروفاج بي اكيد بيجن بتو اواي كي رولا روسيا نفطيه ارام دنبه تشت بيش أبها عائدي مصالحي هبشي أمريكي وروسينا يعني جو أمريكا قبول بك بشروط أمريكي روسي ورن ممكنة اگر امريكا ريبدا جبر شو ريبدا روسيا كو رولا كويت نفطيه ارام ذهب بيكون الروج آباي فرات تشتني دي ورقتني يعني تشتك دي روسيا أو تشتا الجور بحدود جوهرن يعني هر تشتك مقابلي تشتكي سوري كش مربعات تشكي فالا نماية هر يك جيوي هاي كي قبل فينا لصرح حسابي ايدي وبالتالي هر يك مربعي قد دقر وقت يقول مربعي وهذه مربعي فمعناه دجيك دي مجال داي ايدي يعني تبادل مصالح جوردش يعني بحدود جوهرن برجوندي خب بحدود جوهرن يعني هاتنا روسيا روجلاتي فرات جبو كردا وبموافقة أمريكية بتمشكلني نبرجو روسي دعوة ما في كرد كن روسي دوستي كردان بنارينا تا اگر هيا كو نفطيه ارام كو بحثا ويتي كرن كو الروجلات جمي فراتي وراء هوا كرن ببراسيه كان تاني قوتن برأيي من أمريكي قال لك جدين جو هرمك وصان أبابك برجو ديار بروجيك هي أو بروجي بي هرمين هذا يعني أو هرم أو جبو أو هذي كردي ميان راو معتدل بن يعني أنا كسب أو بارتين دربي أنا كسب جداج بيدي وبككي أو هرم أو منطقة أو تيد بلمن أو تيد شالاك بن أو هذي جو أمريكية درس كرنا جوان بيجن الفوج وقال لك ممكن لشكري روجي بجداري فارستنا منطقة سينار باش بريزو كومنت سبيك تقول شاندای تایبەت ئەمریکا ji bo Sûriye James Jeffrey ji roja dîşemê de gehişt بۆ Enqere û li gel berpirsiyarên Tirkî rewşa yan jî navçeya aram guftûgû kirin lê ku berpirsên Tirkî danaxuya kirin ku seredana wî bê encam bûne gehiştin têl hevkirinekê bi taybetî li ser kûrahî yan jî berfirehîya navçeya aram li gorî nerîna te heta kengî wê danostandin derbarî avakirina navçeya aramê berdewam be û bigên li hevkirinekê بيجي مسألة حسم ببه حسم وقتاق روسيا وأمريكا بقين قناغا تالي جبو بيش الروجا سوري چاوا ديار ببه وجبو جيكرنا مادا بينجيو چار بيستو دو بينجيو چار أو كات دي هاتشتو ديار ببه ترك بخوازن يعني نخوازن هر أو منطقة يچير ها گفتگوت نبرا امریکا و ترکیه تکرن جبو آباکنا نفچه آرام گلو دانوستاندن درباری آباکنا نفچه آرام لگل انکسیو و پیده تکرن یانا والله وقت زانن يعني قال لك بيوندي هنا قال لك لقاءات هنا لناف هيزن امريكي ولناف بربرسن امريكي بربرسن هم بيمانا نالنتوي بسركردين انا كسيره بسركردين بدا كسيره هرها ببيدي وقصد ومسد هي بله دكتور برسامني داوي اگر نفچه آرام هات آواکرن بنارينا ترولا انا كسي ويد نفچه دا بچرنگي بجم هيزا كي تركيبه هيزا كي تركيبه بله يعني منطقة آرام بي دي
خلكي وي منطقة أو بخوا إدارة خو آوابكن بخوا هيزي خوي برافاني آوابكن يعني أو منطقة يعني إما دبيجو أم بزعن وقتام رخنا أنا كسيب فدا كسيب كين نمعنا جماواري خونين أو كتلة صامتة وهر كسكي بيدي عاجزة أو ملكي أنا كسيب فدا كسيب وأصبح ورم از نسبانا بیجم بس زورینه خلکی نا پیدا جی گلکش پیدا عاجز او جی دوستو حوالی من. بله گلک سپاس جبو میوانی می دکتر کو عزیزی اندامی کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ایرو میوانی ما بزرگ سپاس جبو بشتر بوناته. برپرسه اوفیسا تکلیین نشتیمانی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سعید عمر گوت کو پکک برفرهبون حزبونا جماورین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و انجمن نشتیمانی کردی سوریه دبینه کو او یک لاوازیه که جه پکک ریه. عمر لسر مالپرا خویا فیسبوک بلاف کریا کو پکک استراتیجی و باوریا خو ج دز دو سیاستک کو هر روزه که دوغرب کارتینو شاشتیون سرکفتنا خو داویج لسر ملی پارتین سیاسی و آلین کردستانی عمر هروها سربار کر کو پکک ده حزبونا پارتیا دموکراتا کردستان ده لوازبون جبو خو دبینه و جبر ویکه او هموش یانین خو وکو فشار جبو لاواسکرنا پارتیا دموکراتا کردستان بکارتینه عمر گوجی کول روشاوای کردستان جی پکک و یکی دوباره دکو ده حزبونا جماورین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و برفرهبونا جماورین انجمن نشتیمانی کردی سوریه وکل آوازبونه که جبو خود بینه و پکک باش و یکی دزانه ده داویه ده سرکفتن ده جبو برجواندی نتوی یا کردستانی به. ده لدوانك تایبت ده جبو ارکه سیاست مدار کرد عثمان اوجلان را گهاند کو پکک ده خرابترین قوناغ ده در باز دبو ده مانها ده پکک کار جبو برده پوشکرنا لاوازی خود کرد. إلى في قاف أو هذي جريلا حضان كاتي هم جبكة جداون در دور 7000 جريلا هي إيرو تكوم سرابكي يعني 1000 كي 2000 كي نابنه أو قوة جريلا جيش كي حلان بريكي شهيد بني بريكي قرتني أم بيج قوة كي بتشوكما يعني بكة وقت بيشتر نهزة كي و ام بیجی امکانیتی خواه بسونوره امکانیتی خواه کمه پشتگیری خلق کم بیه بشداربون کم بیه امکانیتی شر چکداری گربر زور لواز بیه ضعیف بیه نا پکه که در تاریخ خود ام دکانم بیجی هزه کج همون کاتا لوازتره إنها يعني خارجينكو إشتا لوازيخو بشر هفبيمانيا اجتماعية أوبوزيسيون سوريا بروسبي وروشنبير ندير زوري ورقة وميادين رجبية دو دستيا سياسية هفبيمانيا اجتماعية أوبوزيسيون سوريا لبرقها خو يال جندواري حلبة لجل كوميتيا جزيرو فراتي بروسبي وروشنبير ندير زوري ورقة وميادين رجبية دجبين ده بحث روشا نافتشين روشالات سوريا كوش بركريين وين نافتشيه وبيش روجا وين نافتشيه هاتكرن سروک نوی هفپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه گوت گر نافچه آرام ل سوریه ور آوا کرن و دمه و روبره کوهاتی آزاد کرن ل سوریه بهتر ببه. عبد سروک نوی هفپیمانی اپوزیسیون سوریه دو ده کنگره که روزنامه‌نویسی در آگاهاند نها نافچه آزادکاری ل سوریه جده حتی 12 جسادینه او جیل ادلب گندواری حلبه گندواری باکوری حمایه و بشک جلاسقیه اگر نافچه آرام ل روشالات فراتی ور آوا کرن او رجا دی بهتر ببه او دمکه گنگشه و دانو سندن نابرا امریکا و ترکیه در لسر نافچه آرام تیکرن ترکیه جی راگهاند او جه پیشنیارین امریکی درباری نافچه آرام نرازینو داخوازا کراهیه که بهتر اجبوی نافچه اید که
چن قامشلو به سدما شرطك الکتریکی ولاتی کی جانخوا جدز دو پشتی دروژان نوچه جیان جدز داناوی هاتزانی جدرک تایبت جواجاری قامشلو جار کرا راگهاند که ولاتی بناوی عبدالله محمود شعیر روژا چرشم دماکو هوددا کشیا دیناموی آوی چارا سر بکه به سدما شرطك الکتریکی جانخوا جدز دا عبدالله محمود 34 سالیه باوی یک زاروکیه دماکو توشی شرطه الکتریکی بو مالباتاوی لمال بون پشتی درباسبونا دروژان نوچه جیان جدزداناوی هاتزانین. ناوندا بروانیا سیویل لادلب راگهاند که بالا فرنشارین رژیم بازارک گلیری لناوا بازار سراق بارمانچ کرده انجام ده هجمار کشتی و بریندار کتن سربارجی کرکو رژیم اسد روسیه ده ارمانچ کرنا گوندواری حما و حلبه ده جیبر دوامن ده انجام وان ایریشانده روزانه قربانی نابرا کشتی و بریندار تکبن. چکدارین رژیم اسد و روسیا ده ارمانچ کرنا دبرن لباکور سوریه ده بردوامن. هری داویجی بازارکی گلری بازار سراقب هات ارمانچ کرن. ده انجام ده هجمارکی قربانی نابرا کشتی و بریندار کتن. ریوبر ناوندا بروانیا سیویل لادلب راگهاند که ایرو دانه صبح هزن رژیم اسد به هجمارک اپراسیون آسمانی بازارکی گلری لناوا بازار سراقب لروشلات بازار ادلب به تندی بمباران کرد. ده انجام ده سیویلک هاتا کشتن و 8 کسین دن به گرانی بریندار بون که جیانا پرانیا وان برینداران دماترسیه ده. جالی خوابشی چالکوان دناوا بازار ادلب اشکره کرن که ایرو اینه بالا فرین شر ین رژیم اسد به موشکین والهی بازار معرت النعمان و بازارو که التمعانه و گند معر شورین لگندوار ادلب کرنا آرمانج هفدم آرمانج کرنا هجمارک بازارو که لگندوار حمای جالی بالا فرین شر ین روسیوه ده انجام ده زیان مادی و جانی رودان همان چالکوانان دانا خویا کرن که 2 پنجشنبه جبر تندبونا ایریشن رژیم و روسیا لسر دفرین لباجار ادلب 23 سیویل کشتن. لعالیه کی دنجی و لگوری که جدرین خوجهی جناوا گندوار حلب راگهاندنه که ده انجام بمب باران کرنا گند البوابیه لگندوار حلب 2 ولاتین سیویل جان خوش دستان و 3 کسین دنجی بریندار بون و جبو نخوشخانه آن هاتنه و گوهستن و سربار کرن که زیان مادی مزنجی لهمان دوره هات رودان و ضررکی مزن گهشت مال و ملکن ولاتین و دوره همان جدره اشکره کرد که گند البرقوم جی راستی ایرشکی هات و زیان بتن مادی بو بکو تو زیان جانی هبه همان جدره اشکره کرد که گند البرقوم جی راستی ایرشکی هات و زیان بتن مادی بو بکو تو زیان جانی هبه همان جدری دازانین که روژا بوریجی جبر ایریشن رژیم اسد لسر گند البوابیه والاتارب لگندوار حلب 5 کس لناوان ده 2 زاروک جی هبون هاتنا کشتن و 8 کسین دن جی بریندار بون روش بروش و چکدارن رژیم اسد جعالیه کی و بالافرین شرین روسی جعالیه کی دن و ایریشن خواه لسر دفرین لباکور سوریه گورتر دکه که ده انجام وان ایریشان ده روزانه قربانی ناورا کشتی و بریندار دکهون سرباره درست بونا پیلا دربدریه کو نها بصده هزاران جه خلکین دفره دربدر بونه و دروشن پر خراب ده دجین. دبی هجدارین هفپیمانیان نافدولتی آل دیجی داعش هلک وگوهسن آسو تمنیه نابرا دبرین دبن کنترول قصده و رژیم اسد هاته بکرن. چالکوانین دناوا دیر زوری داراگهاندن که قصده هلک جبو وگوهسن آسو تمنیه جدبرند بن کنترل خواج باجاروک الحصان لگندوار دیر زوره بو دبرند بن دست رژیم دبکر امان چالکوانان دانا خویا کرن کو تبی آرمانج کرنا هفپیمانیان نافدولتیال دیجی داعش جه درگهن قاچاق کرنا سوتمنیه بو نافچین رژیم اسد جاره کدن پروسه قاچاق کرنا سوتمنیه نابرا قصده و رژیم اسد ده دست بکر. بردفک راگهاندن شاندا گروپ چکداریم بسر اپوزیسیون سوریه و با دانوستاندن استانا دبیجه بجداری آوان دگرا بید حتی آنها نزلاله. ایمن العاصمی بردفک شاندا گروپ چکداریم بسر اپوزیسیون سوریه و با دانوستاندن استانا اشکره کرد ددمانها دانوستاندن جبورا وستاندن شر لگوندوار ادلب و حمای بردوامن
حتانها بریارک زلال نینه درباری بجداری وان دگرا 13 ده جدان و سندرین استانا یا کو بریاره ده هر دو روژن یک و دوی مها طباخی ده وره لیدار خسته. نتوین یگرتی راگهاند کو پروسیم وگرا دربدرین کامپا الهول گوندواری حسکی بو مالین وان بریو دچن. جگری بردفک امینداری گشتی نتوین یگرتی فرحان حق جبو روزنامه‌وانان راگهاند کو بری دو روزان نزدیک 120 دربدر ج کامپا هول به گارانتیا سروک ایل و ریسیپین دورین وان وگریان مالین خوگوت نتوین یگرتی تکزدیکه کو وگرا وان کسان دوی به فشار به. لگوری پیورن پاراستون و یاسای امروی یا ناف دولتی به. هفیمانی نشتیمانی اپوزیسیون سوریه به سروکاتی سروکوی انس العبدا لگل هجمار کبر پرسیارین ترکی جویا روشا بنابرین سوری ین کل ترکیه دمینن گفتگو کرن بهتر پیزانین في راپورتی ده. دسته سیاسی هفیمانی نشتیمانی اپوزیسیون سوریه جوینه که لگل برپرسین ترکی پیک آنی. روشا پنابرین سوریین کل ترکیه دمینن گوتو بیش کرن. ترکیه دسته سیاسی هفیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه به هجماره که پسپورین ترکی و هند چالکوان و مافناسین سوری را جوینه که راوشکاری انجام دان و به هرگولی روشا پنابرین سوری این کل ترکیه دمینن گوتو بیش کرن. اروها دوی جوینه ده کمیته یاسایی ابسر اپوزیسیونی و پیشنیاره که درباری روشا پنابرین سوری یعنی ترکیه جعالی یاسایی و لگوری ریکفتنا درباری پنابران او کود سال 1951 ده هاتیه درخستن اروها لگوری ریکفتنا پاراسنا دمکیا ترکی کود سال 2016 هنده جبو چارا سرکرنا پرسا پنابرین سوری این کل ترکیه دمینن هاتیه درخستن پیشکش کرد. اره ده همان جوینه ده تبای آلیان هجمارک پیشنیار و دست پیشخری جبو چارا سرکرنا پرسگریک و کشین پنابرین سوری لترکیه کرن تکزی لسر پیوندیا دیروکی و بهیزه دنابره هر دوالاتان ده جی کرن. جعلی خوجی سروک هفیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه انس العبدی دجوینه ده بحثا انجام دانا هجمارک پیوندین خوال گل بر پرسیارین ترکی ین وی داویه درباری جبجی کرنا تدابیرین که هاتن استاندن در حق پنابران دل ترکیه کرد. والکشان سرویه کیجی که هفیمانی اجتماعی دروژن بیده و بسلیمان سویلو وزیر نافقه ترکی را بجوه تا کل گل سویلو به هرگولی روشا پنابران گفتگو بکه او جیب آرمانجا دیتنا چاره سریه که جروشا پنابرین سوری را این کل ترکیه دجین. اروها العبده دجوینه ده داخوازارا وستاندنا در خصنا پنابرین سوری این کو پرزگریک وان هنه به تایبتی این کو بلید تا پاراسنا دمکی وان را تونه یکر و حکومت ترکی هانده لسر دانا بو دما 3 حیوان تا کو پنابرین سوری این کو آوایکینه یا سایل ترکیه دجین بکاربن روشا خود درست بکن لگوری یاساین ترکی و بلید تیم پاراسنا دمکی یا ترکی ور بگرن. خباتکارکی کبن یه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کوچا خویا داوی کر. ایرو لهوليرا پایتختا هریما کردستانه لنخوشخانه رزگاری جبر نخوشیه که گران خباتکار حسین حبش کو بباوی خالد تین آسکرن کوچا خویا داوی کر. ترمیوی برف کوبانی و بریکت. باوی خالد ده سال 1967 ده تبلی ریزم پارتی بو. دناوا خلکن دبریده بکار و خبات و پنجمورا خود دیار بو. دوهجی کامیریا آرکی سردانا نخوشخانه کروبو و اف دیمن وکوستن. حسين بابي خالد يكجي حزبين كو سالي شيستو حفتادا بويا حزبي دهندر ريبازا برزانياتي دا قالك جي ريزو احترامي بو كسايتكي ناسكري بود كوباني دا اهلي وانجي عائلانا ناسكرينا بدلكي قالك باقش كرديتا ويتشغي يببي حزبي يعني او خطر وتشتك ممكنه لسري هاتبوها على ريجيم باراستني وينا يك ودبو حزبي يعني از باورم او كسي وقت حيانا هاجي دبيم تقديرك خاش ورا بكن لان زمنك قلكي دجوار بو نخوش بو ابكسانات اذا بونا حزبي وكاري حزبيته كرنا هموان يعني بريدة حزبي برنا آنينا جاريان روان هاتي برساند ترس هبويا تبي ويجي بردوام كرن شوان و نچروان او جي دو شهيدين شورشا سربلندي و رمتينا
او هر دو جوان بخوا ji bajarê Amûdê ne lê nasnameya şehîdbûna wan li bajarê Dareya yê Sûriyeyê. 7 sal li ser şehîdbûna wan derpas dibe. Bajarê Amûdê çiraya şoreşên dijî rejîmên dîktatûr û warê rêtkirina stemkariyê ji serdema Toşa Amûdê ta roja îro. Amûdê yekemîn bajarê Kurdî bû ku tevlî şoreşa Sûriyê dijî rejîma Esed bû. Herwiha duyemîn bajar bû li Sûriyê piştî Derayê ya ku çirûska yekemîn ya şoreşê ji bin neynûkên zarokê wê vêket. Bu yekê jî Amûdê dibe bingeha qurbanîdanê û xwîna şehîdên wê ya ku tevlî xaka wê ya pîroz bû, her ew xwîna pîroz e ya ku tevlî xaka Sûriyê bi tevahî jî bûye. Şivan û Nêçîrvan du şehîdên şoreşa serbilindî û rûmetê ne. Ew du ciwan bi xwe ji Amûdê ne lê nasnameya şehîdbûna wan li bajarê Dareya yê Sûriyeyê. Şehîd Nêçîrvan yek ji wan li hengên kopeykerê Esed li Amûdê roxandibûn û ji ber wê yekê daxwazkiriyê ewlehiya rejîma Esed bû û istixbaratên bi ser ve. Di bîst û sîyeheyva heftan de ji sala 2012 Nêçîrvan yê kotîniya xwe ji azadiyê re ji rêbaza pîroz ya ku ji xwe re bi dîbistan danîbû vexwar. Dest bi çalakiyên xwe kir di nav hevrêzên şoreşê de û derket xwe nîşandanan. Nêçîrvan û ji ber ku daxwazkirî bû ji aliyê ewlehiya rejîmê ve li ser rêgireke çekdarên Esed li ser rêya Amûdê û Qamişlo hat girtin û dema çend heyvan di zindanên Esed dema raserî îşkence û lêdaneke tund jî hat û piştre hate veguhestin ji bo hêzên taybet yên rejîmê ji bo leşkeriya rejîmê ya bi neçarî. Piştî derbasbûna heyvekê û 15 rojan Nêçîrvan ji çekdariya rejîmê cuda bû û tevlî Artêşa Azadiya Sûriyê bû ku kurmamê wî Şivan Kurmî li wir çavariya wî dikir û li wir bi hev re şoreşa xwe dijî dîktatoriya Esed dest pêkirin careke dî. Piştî demekê ew du şoreşgerên Amûdê li bajarê Dareya yê Sûriyê raserî kemîn an ku daveke çekdarên rejîmê hatin û bi bihêztirîn û pêşketîtirîn çekên rejîmê hatin armançkirin. Lê tevî wê yekê wan xwe ra dest nekirin û beravanî kirin ta şehîd ketin. Polaşên wan yê pîroz her li bajarê Dareya bi xakê hate sipartin. Şivan û Nêçîrvan du ciwan ji yek malbatê bûn ji Amûda bavê Bihemed di yek çirkeyê de û ji bo yek prensîp bûn şehîdê şoreşa rûmetê û di yek xakê de hatin bi xak sipartin ku ciwanên hevrêzên şoreşê behîdariya wan li dar xistin û Sûriyê bi meznahiya xwe şîniya wan kir ku xwîna wan bû sotemeniya agirê dilê milletekî dildarê azadiyê. Belê temaşevarên hêjavê kêm digihêjin dawiya nûçeyên xwe berî bi dawî hatinê careke din ez ê ser nûçeyan pîrod. Türkiye behsa egera pêkanîna operasyoneke leşkerî li Rojhilatê Çemê Feratê li Sûriyê dike. Beşar Emîn endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand pêşînyara Amerîkî ji bo navçeya Aramco ji 7 heta 14 kîlometran be di berjewendiya Kurdan de ye. Osman Ocalan ragihand ku PKK di xirabtirîn xûnak de derbas dibe û di demanha de PKK kar ji bo perdepoşkirina lawaziya xwe dike. Esedê hêlek ji bo veguhestina sotemeniyê navbera xwe û rejîma Esed devek kir. Her şad.